کرم یاد 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 آخ یاد یاد و دلیل میلا یاد دلیل یاد گلی برس و دل دارا دنیای نتیمه نبرچیمه وزانشینی من بوتی میاد ماری میرو چندم تمام ال سره و در به ما بوسخانه سر کا کابل بیچار رونشتی میاد داخل تمام بتاتيل مال حال تمليتني بكيف اشكر شاين يادي اضربنا خذي بهيسير دي لحر سنكرتي مال بابي خوي بيسوج بخطا لحبس خانه سيرك كافل اضرش وحشم بحزيمه يادي يادي اخي يادي يادي واذا للمهله يادي یاد 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 و دلیل مهلا یاد دلیل یاد گلی برس و دلیم ببکا خودش دلی چی کم ها سباته از درد هر سگی مال باوی خور ربنا خود به صبرم به تمل ویلال من ما شاو من و تباتی از رام بر خود دیار بکر شودی سرک خواب امان لچر روز کارون لدر سراکی سراوی حکوماتی دوازه خبابين بخت مدي عممي جزار رئيسي بجمال اخو خراب وحرسي قلت مال بابي من ربنا خذي معكم كليا جزاي دنيا دنيا بكرم بدل كدلي مع عزيزة جبخت مرا بابي نبري براتي يادي يادي اخي يادي يادي وذليل مهلا يادي اخي از سرین یاده از ربنم یاده به سر دل هر سگرتی مال بابی خوی به سوج به ختم ساعت خوش به مامست سبری گلی گوداری عزیز ایوار باش سلاو جبو و گشتی سلاو جبو گوداری دنگ بیشتی وی از دستی دا خیراتنه میوانی خودکم مامست سبری آگری و مامست امر مامست سبری خیرات سر چبراتی سرچه صاحب سپاس کم ایوار باش مامست امر خیرات سر چبراتی مرحبا ایوارا بخیر دما گشت خوش صاحب گلک سپاس و کاکو گل گوداری عزیز و کاکو زانن مامست سبری هم لیکولنر هم دنگ بیجن سر دنگ بیجی گلک لیکولن کلی سر چاندنری خباتی وی هی و کلامی شاکروش دویجه ایشه مجارمه لسر جیانا دنگ بیج شاکروی من دست بگیره به کلامی کی شاکرو دست بگیر و پرسامه یکمین جبوی مامست عمر
دوباره ام خیراتنا تدکن ماموسته امر سلسله سرچاوه راحتی که بگل امپری نرخاندنا دنگ بیجی چی؟ Yani dengbêjî bi kurtasî em dikarin bibêjin müzikekî sûyî generîs e yani xwemalî ye ji bo Kurdan xwemalî ye yani nûmuneyekî ku di dünyayê de nûmuneyekî wisa tune ye yani dema ku meriv mesela em bêjin meriv bigava ku bibêjin caz, blues aidî belkî çavkaniya wan welatekî be lê lê ana êdî di hemû dünyayê de gelek ciya êdî çavkanî wan hene û aidî malê hemû dünyayê ye yani tenê qewmekî ya jî erdnîgariyekî pênase nake lê gava ku tu dibê dengbêj tenê Kurda Kurdistaniyan û tevê bûyerên ku dûr da qewman bana bawayê müzik tê gotin yani xwemalî ye xweser e û tenê aidê Kurda ye yani bi kurtasî wisa yani merservana tabii em gelek em axirtîne feqet bi kurtasî dengbêjî eqas kûr û dûreke mer tert îsadê dibêje pêşiya Zayna Îsa ji bo daneyên ku dengbêjî wê demê jî li ser dar e hatî îcrakirin gelek dane heye lê kulînê me jî bûye astê yani pêşiya Zayna Îsa işaret hene ku wisa ye lê form û xalibên vegotinê ên ku di tekstên dengbêjî da jî gelek kevnarebûna wan nîşan dide bi kurtasî dengbêjî aidê Kurdan e xweser e û li ser sosyolojiyek hatiye avakirin yani Kurdan Kurdistaniyan civata Kurdan bi her awayê bi awayê müzikal didin nîşan û gelek daneyên ji bo zanistî jî dihebîne ku li ser qadekî xame nû ye û lazim e ku were lêkolînkirin têr û tije. ساعت خوش بله ماموسته سبری فرمو پرسامنا یکمین جیانا شاکرو آهنری بله ازی دست پیکی دا سلاو رزی خواه پیشکشی همی تماشاوانان و گداران تکن شوکتاری من عزیز دمکی دریجه نه جهب دور مانن همیارا خیراتنا وان دکم و سر وی بابت امیجن جیانا شاکرو جی شاکرو هر وسا کسایتا شاکرو دا همی دنگ بیجین من گربهشت کچونه به دلوانیا خدا وانا رحمت بیرتینم ریزداری بیرتینم ولی سر شوپا و چند قدیم جی ام جی سالانه نوام کار خبات دادن تشتا کو جی هین بونه تشتا کو جی سودوات گرتیه زانیاری ام بجن سر دنگ بیجی چند دنگ بیجی هر روزا کسایتین دنگ بیجی دا خبات وان کدوان امگوان هر همیارا جدی سا دوباره ریزداری وانا بیرتینه ولی جیانا شاکرو لسر جیانا شاکرو گلکی وگوتن ام بجن نویساندن ماتریال پرتوک آخافتن خواندن چیدبن جیانا شاکرو چند دنگ بیجی دا آواکی گالری کم لی تماشات کن تشتا کو از جی هایدارم شاکرو دیت ناس کر زاروکیا خدا گلکی جارا دهات مالام میوانی کسایتیه کی وی پر گرام بها ہے بو شاکرو دنوا جواکی دا کسایتیه کی بجم قدر قیمت گرام بهایی دهات پیشوازی کرن دنوا جمعتان دا بجن دنوا گل دا شایا دا شینا دا لهواتنا دا جیه کی وی پر گرام بها ہے بو حنرا شاکرو جی هر وسا لقاسی کسایتیه شاکرو به گرانبایا خود پاراست حتی دما ایروجی که هم میزد کن دنگ شاکرو کلام شاکرو سرپیاتی شاکرو جبونا چند دنگ بیجی کسایتی کی بجن میناکه نمونه به کرتاسی کرت و کرمانجی بیا کار مقابله کن ساعتت خوش بله خیراتنا گوداروانا دکن گوداری عزیز و خیرات سر چاوراتنه امر گنش ماموسته از باردکم ایوب گنش کره آپتی Na birazî min e.
برازیتی Evet. بله پرسامرا دویمین ماموسه امرج بویته بیوگرافیا شاکرو و آنتولوژی Yani Dengbe Şakro bu resmiyeti da 1936 da hatiye dine le bu qase ku melle kolin kiriye 5 sala piçuk hatiye qeyd kirin 31 da hatiye dine jiber ku de gelek beyanê xwe da gotiye ez salekî piştê mesela Geliye Zilan bu yera qetlama Geliye Zilan hatime dine yani 1931 da hatiye dine li Toprakale hatiye dine piştî malbatawan 4-5 salî bî malbatawan koçê Cemal Verdî gundê dutaxa Agirî hatiye wir û êdî zaroktiya wî û cîwaniya wî bi giranî li wê derê derbas bûye heta 18-19 saliya xwe li wê derê maye li wê derê tabî hîna piçûk bûye qabiliyeta wî ya derbarê hunerî da pir kifşe bûye aşîkar bûye taybetmendiya Cemal Verdî jî ew e ku Cemal Verdî gundê Evdalê Zeynikê ye piştî Evdalê Zeynikê jî dengbêjekî dîsa mezin Bedîhê Çavşê ya ji Bedîhê Hemil jî dibêjin hatiye dinê dengbêj Şakro rasterast ji wî hîna piçûk bûye ji wî guhdar kirî wek şagird mamosteyê Şakro yê ewilî ne ew gunda ji xwe ew herêma gundê Kêkê Sebrî jî li wê herêmê ye nêzîkî Kêk ew jî Hecîbot ew jî nêzîkî wê derê ye Aramada Gundekiye. Naberamada Gundekiye. Gundekê ez û Kêkê Sebrî İbrahîm hevalê me İbrahîm hevalek me Celal em 2018 da li wê herêmê cardin bi geriyan wî herêmê me wan herêma giştik gund bi gund qeyd kir me hinek röportaj kirin wek 5-6 rojê me xweş alî lêkolînê da derbas bû û dengbêj Şakro divira da rastî jî gelek awa em bêjin wek şagirtekî esasî li ser esas û usulên dengbêjiyê perwerde dibîne ji Bedîhê Çavşê hemû wexta xwe li cem wî derbas dike ji bo ku karî ji bo ku dengbêjiyê fêr bibe yani carna êvara jî li cem wî dimîne diçe hê zarokê tevlê dîwanên dengbêjiyê dibe heta derbarê wî da bîranînekî balkêş heye dibêjin dengbêj Şakro hê zarokê gava di dîwana dengbêjan da li ber Bedîhê Çavşê carna kilam bûyî jî didin gotin xalis bek wan li wî gundê ne û carna di wî dîwanê da xewra diçe û paşê bi şev ya yek malbata wî yani wiha axwasa di nav hunerê da mezin bûye û paşê gava ku mezin jî dibe êdî diçe dengbêjê mezin ziyaret dike li wî herêmê çiqas dengbêjê mezin hene giştikî ziyaret dike yek û giş ziyaret dike mala wan paşê koçberê dema koçberê ew ê dibe Qereyaziyê dibe ew Qereyaziyê gundê ku diçe nêzîkî herêma Milazgirê jî li wê derê Mihemedê Xilxile heye ew jî dengbêjekî navdar e ew jî ji herêma ji Sephangolê lê mala wan hatiye wê herêmê dengbêj Şakro wî keşif dike qasê ku em bêjin sal û nîv îja ji wî ew dike ji wî kilamê mühim fêr dibe mesela Osman Nûrî Paşa wan Osman Nûrî Paşa kilama wekî din dewrê şeعبدî wan ji Mihemedê Xilxile fêr dibe Mihemedê Xilxile di jiyana Şakro da merhelekî dudiya ye yani ewil Bedîhê Çavşê paşî ji Mihemedê Xilxile feqet di vî navberê da dengbêj Şakro bi dehan car diçin dengbêjê dina ziyaret dike yani wek dengbêj Ferzê dengbêj Siloyê Gulê dengbêj Evselamê Koşkê û dengbêj Filîtê Axtepe Feqî Xizqapanê wiha li wî herêmê dengbêj Reso li wî herêmê çiqas dengbêjê giregir hene hemûyan bi yani pir caran diçe ziyaret dike ji wan tişta fêr dibe li cem wan kilama dibêje ji wan usulü esasê dengbêjiyê fêr dibe yani bir baverê gelek bi xwe hebî yani pir dede yani diçe fêr dibe yani dengbêj Şakro evekî wî wisa tune hani hinek dengbêj tabii ev dengbêj hinek dibêje em bêjin mamostê wî tune dengbêj Şakro ne wisa dengbêj Şakro ji hemû dengbêja tişt fêr bûne lê di merhela wî da sê dengbêj taybetî wan hene yani yek me got dengbêj Bedîhê Çavşê a Mihemedê Xilxile a Sisya jî
پشتی کو دنگبیش شاکرو دچه ادنی 1900 شیستی دچه ادنی 6 سالا لور دمینه 66 دا ودگره او گاوا کو ودگره مالا وان ایدی تی موشی 2 سالا موشی دمینه گاوا کو لموشی دنگبیش راسو جنشکی و کشف که یعنی جاره کدن دنگبیش راسو دبینه او قابلیت دنگبیش راسو جنو و کشف که او پشتی وی ایدی وها پیناسد که یعنی دنگبیش راسو و همو پیرین هولتین همو دنگبیجان پیناسد که و حتی داوی عمر خواهی وقت دوسته که دنگبیش راسو هم دوسته که هنرمند هم دوسته که جیانی برا حوالتی و دوستانی دیگه او وقت پیری خواه دبینه پیری همو دنگبیجان دبینه او دنگبیج راسو یعنی گلک تشی فرد به یعنی دنگبیج راسو جی د مرحله وی دا دنگ هوسته سیایه او دنگبیج یعنی بکرتی سی قوناغا علی هوستتی دا سی قوناغا درباست به وان هر سی دنگبیجان دا وقتی دنجی همو دنگبیج دنجی تشتا فرد به یعنی وقت حجیسینوج مثلا بلکی و گهداری کریه قاسته کی به حجیسینو راهی قاستی وی به ایدنا راهی yani همو هنرمندین دما دنگبه شاکرو این گرگر دجیانا شاکرو دا جیهن گرینگ دگرن و دنگبه شاکرو جن همویان سعود دگرن لی راست راست لبر وانا گشتی جی ترز خود آفرین یعنی ترز خویا خواسر فرهنگا خویا تایبت آسر دنگبیجی آواد که ریو رسمه اصول و فرم و قالب و وگوتن این دنگبیجی یا مرف زانو کو عاید بخوا اود یعنی اوک خوی خسر طرز خوی خسر آواد که و دما کو مرف قد شاکرو گوداری نکریج مرف مثلا اكو بيرا على قدر انا كيك سبيوان متن كي بخونه به گوداری کرین جزانو کو عاید شاکرو انا جبر کو طرز کی اساسی بنگه هاتیا واکرین كيف شاكو اول هاي كيف شا اول مثلا شاكرو گو بریاری که دا گوزدم دنگش کیف شاکو اول لسروی شاکرو کی کسی هبی نه تنه گوا کو هینا زاروک بی قابلیت اوی جبر کو دوی گوند جمال ورد دا کفشه بویا د دیوانه دا کلام دو بیجه جوخه هی زاروک او دو هی زاروک وها او قابلیت اوی کفشه هر کس زانو کو دنگ به شاکرو دو د اوی کی مزن او او جیش خو جیانا خو جوی دمی حتی داویا عمر خو به پروفسیونالتی دیگه یعنی دنگ به شاکرو نابر ندای دنگ بیشی و وکی دن به کاری که دن را علاقه در نبویه حتی داوی عمر خواه وی کاری به پروفسیونل کریه و حق خوش استندیه یعنی ام بیشن گاوا قاست تشی کریه درباره خوش لسر قاست او کریه هون گاوا قاست این گهدارید کن شخواه ده قاست بلکه محقق هون راساتنه دبیشه اگر که هون بی قاست کوپیال بکن کوپیال جم بگرن از حق خواه حلال ناکم اوا دو معنی وی هه اوا دو معنی وی هه یک گرینگی دد قالیته جبر کو گوا قاست کوپی دبه قالیته دنگ کم دبه او اوج قالیته هنرمندی داد که به معنی او یادنجی دما کو ور کوپی کرن به پرته گرتن اوجی لهمبر جبو دباروی استنگی کی یک مافی تلیف ام بفکرن اوجی جبو استنگی کی دنگ به شاکروش بان هر دو سده ماجی گوا کو وک قاست شیت که وک شرط مرجه کی داتین پیشا تجکرا و دبیج بلا کوپی نکن اواجی اوکوی یعنی پرو نرین اویا لپروفسیونالتیا دنگبیجی تشتكي راس بيه فر راسته هلبه بله ساعت خوش ماموس سبری گرم کردن که ام کلام کیته تسبیح بکن جارده آنجی خوازم از بالد کن دنابری دا کلام گوهر گوتن و چای پرسا جی مرد کار پرسن دا او دو بیس وارد دبه چوات فازیل بور ام کلام کی دشته گودار بکن برا ماموس عمرجین کی آوا خو بخو ساعتا ماموستا خوش و ماموستا عمر براستی جی لسر چند دنگبیجی گلک آنالیزی وی پر جیدا هنن زانستی با وکی زانستی آنالیزی خود که هی کومه آنی وید گلکی خبتین خبات ما هنن یعنی ماموستا عمر پیش روز دا سر چند دنگبیجی وی دارم پرام گلک خبات خوش برفره بکن خبات جی دی تریجنا خبدنه
پیواژه انشالله هیویدارم گلک باش تو براستی حوجه کو ده استا دنگ بیجی دا انسانی که وقت مامستا عمر مامستا ابراهیم شاهین برنامه مهی پروگرام مهی پیش روزی دا به هفران هی امینا پی نزانن خوازن ام بیالی ام کار به والی کار صاحب والا بابا کرم که مامستا ساعت ها خوش سمايل ملاو سمايل ببرخي خذي خرابك شربك لكون وذولاي برخي خذي خرابك شربك لكون وذولا شرك لما شي وسليمان كنبتي لساري بلا شاودي من لا شي لسري وانا والاي بیرک کتیب من را و دل مدلی خلداد شیم پیشی عسکری خره نظامی مگود بخته و دامه های و اسماعیلی مهیاتنی نمری سوای جوه دهادی دگا ویلا پیری کتیه سیره بلنگاله تنگزاری گناه خوده بتهاده شرات و نزانی میدوم و چاق جنازه اسماعیلی تهجی سر بلاغ سرمان والله آخ لا 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 آخ لا 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 ويلا انا ذوب بسري من تذخراب ما بزاوي سيروج سيجوا وحنا زواتي لدساو قاوشات بنجل ملي خوك تاوا چيكن بوكا سل بخيلي پوس پوش ما سمالا بابي دار ربنا زيب اخوي مگر يا دي رب بالله اسماعیل ملاو اسماعیل برخی سر بلاغان شودی بشود دوابتیله برخی سر بلاغان شودی بشود دوابتیله دوباره خوبه عسکر کافر ساری موزگوش گاوه دندا به تواب جبرخانه به ماشینه به قامیون از رب نزل الله سمداده کجاج خوروا ویله ویله از بیره که کتیب و من راه و دال مدلنگ خلداد شما پیش عسکر خر نظام دبخته و دام های وزید نایل مهیاتنی نمدی سوبا جوه داده گوی لاپیده کتیه سیره بلنگال تنگزار گناه خود بتهاده چرات و نظاری میدو و چاق جنازه اسماعیل دستار بلاغه لسلیمان که بده داه سیر دیل الله آخ لا 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 آخ لا 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 ويلا انا ذول بسرع من تذخرها وما تزاوي سيروج سيشمو حنا زاواتي لدسا وخوشات يلملي خلق تاوشكين لبوك اثر بخيلي فوز بوج مسالا يزار بسمالا بابيلا ربنا زيب اخوي مگر يا ذيب رب الله یک سری ساعت تا خوش خوش به
Mamoste Başlayalım. Sevri. Başlayalım. Mamoste Muhammed Beyroğlu me godare xeyratına uydukun ser çavara hati hünermend zozan me godare xeyratına Sana uydukun. oraya hamya Rab. Khairatına vantkin. Eyüp Güneş ser çavara hati dengbej Amerin takde Slav Rez boyte Khalyazar Reşit ser çavara hati Ahmet Hoca ser çavara hati Mehmet Garten Slav Rez boyte Ramazan Can Fatih Taşlı Tunç ser çavara hati Rahime Erdiş Slavcı boyute Aydın Tiryaki, Emin Tokman, Enver Okçoğlu, Serçavarati, Kevri Gran, Serçavarati, zaten Kevri Hugirti Tuati Diniz, Serçavarati, Nurullah Sorma, destemiyoruz, hemici bu person, Serçavarati, Kerem Baş, admini Dengbej TV, Brasiliyacı, her tim bir merayı, bir xeyratına godara dikın, gelek spas dikın, boy Kerem. Mustafa Aksu, Serçavarati, Cavit Durmaz, Sedrettin Alkan, İlhan Tuncer, Serçavarati. Beli. Mamoste Sevri Agri. Fermum Kerem. Döemin Gringiya, Benasiya Kesayetiyen Navdar. Kartı çava cümle şigo vedik. Belit. Pırsaki usakira pırsı kıyametine. Kıyametü laumet. Naha de bernama da bejin de hevditinin bejin zindi da de platforma da de sempozyuma da gelek ser kesayetin navdar nirxandın çedibin li emwarin li ser hêla bêjin raya Kurdî da van tişta çatê nirxandin kesayetî navdar li awakî aha meriv çavekî civakî binêre bi geştî ser malbatê xwe têne nasîn bi malbatê têne nasîn yan eqrebakê xwe yan diya xwe bavê xwe birayê xwe apê xwe xalê xwe yani ez li dijî vî tiştê me kesên navdar divê bi kesayetiya xwe bi şexsiyeta xwe bê nasîn Bi hunerê xwe jî yani tabii ki bi hunera xwe bi jiyana xwe rengîn bi cêrengiya xwe bi eger dengbêje elfazê xwe gotinê hunermend be bi stranê xwe nivîskar be bi nivîsê xwe helbestvan be helbestê xwe bê nasîn pênasekirin Şakro jî rastî niha di nava civakê da kesayetekî pir hêja ye giranbiha ye lê her çend çiqa bernama da hene analîzekî ku em bêjin pêdivî pê hebe dijwînînim çak û mamoste Emer em bêjin analîzekî kir ser biyografiya Şakro li gel vî jî divê ew kesayetî bi hunera xwe bi şarezatiya xwe pêkhatîna xwe pêkhatiya xwe em bêjin bi hunera xwe em bêjin pêşketî bê nasîn bê danasîn li ser malbatê bi kesên eqrebayê xwe nêzkê xwe va divê zêde li ser ew nîqaş yan bêjin nirxandin çênebin yani kesayetiya ew kesê navdar pir girîng e pênasekirina wî qaydê bêkirin ji wî ra em bêjin dibe mal lewra kesekî mînanî Şakro ji civakê re bûye mal di civakê da wê hunera xwe pêşketî bi dengê xwe şêweyên gotinên em bêjin eflazê xwe mora xwe li çanda dengbêjiyê da ye tenê bi malbata xwe bi devdorê xwe bê pênasekirin eva neheqiyeke ji bona Şakro jî ji bona kesayetî din jî di wê bawerî da me Beli, saat hoş. Mamoste Sevri. Yani Brasil yekdir em servi kêmasiyê dengbêjê aha navdar kêmasî wan ez bixwe mesad evê da banda da jî erhema cî da tê tik divê saniyesel ava kêmasî wer bi gotin hatine gotin yani meriv dikarî ya bi kêmasî nirxîne yani ev bi me ne kêmasî yani civak hinek mesad bêje
Reso devi ev da bandida ev kemasi kir şakro ev kemasi kir. Merv dikarı bitişti bejanla. Yani qesta teşki Yani masiya çi ki xetip qesta teşki masiya çi yani Ali Yani kalama da tu kemasi Ali klam gotin mesela got devi klameda gotin ki mesela şaş hati gotin. Devi da mesela ne gelek dibece ev devi klameda kemasi şakro kri. Merv dikarı beje ev kemasi. yani kemasi henen yani takas kemasi henen be kemasi tünenin avaki zindi runiştenem yani az şade dengi şakro devi şakro me runişte se kasa ser hevde gutiye dagirtiye yani insana ki kurabe be naber be müzikal be aranje be amur و بیجه سر هفته جیکی دا تاقاس یان دا آوقه یان پیواش بیر واد که یان جی یان بیجن دا آواز داد جیکی دا که کماسی لی او نه معنی یعنی اوانا کماسی کی مرج بونا حنرا شاکرو یان یا کسی کی دن بخمال او جی شتکی جیدانی Ez fazla yapacağım. yani herkese kemasit ki hamiz kemasit ki kemasit çedbin yani kemasi kesin her profesyonel çande da kemasiya diken dengi onda detone çedbe bejin gruzi de peytenej bir vakırın le ya esas çiye avaki geçti gelen hüneravi kesayeti dengbeje hüneravi mişarezatiya hüneriye ya de be mer لسر راوسته بله راسته ساعت خوش به ماموس عمر انوار باته قابل سکنسته باوجم پنجراتن آسابو کنیزین پرساخشته بکم پرسا چارمین دقالا ناو نتوی دا بیناسیه شاکرو yani daha dengbe şakru çavay xezine kiye em bejin ev xezina em kurt dinav xada dengbe na em seri da waha bebejin dengbe şakru waqta xada waha tenaskiri waqta xada wek dengbe reso wek dengbe ferzi wek dengbe avdali zeyni ki waqta xada wek efsane ki yani wek dengbe ki mezin te hasibandın bu away muamele dibine bu away xalq dibine yani dengbe şakru biçe malaya ki jera malawi da qaset tijik ujboy malbat ji rumete ki o her kesi xastiye ku dengbe şakru er malawi divana dengbeji lidar bixin o qaset am tijike evaji nirxeki wek civaki ditine hem şxwa civata kurdan ali müzik da zede bi greday dengbeji ve gredaye dengbeji li herimekî tenêne belkî serhedî herîma serhedî belê hinekî din pêş lê dengbêjî li hemû kêm zêde li hemû herêmê Kurdistanê li çar perçeyê Kurdistanê û hemû deveran hemû herêman heye û pêşvaye bawayekî belê hinek herîm zêdetirin ew tiştekî dine feqet tiştekî wiha heye em anha dema ku li nirx cîwanên nûmê zêdikin dengbe şakruan jinûvê hatî keşifkirin. Yani eva jinûvê keşifkirin nayî manê ku wexta xwe da qîmet nedanî ya jî nayî manê ku tam di çarçova xwe da tê naskirin. Ez wî jî wî qenaetê da jînim. Dengbe şakru hinekî popüler tê nasîn. Eva hem baş hem ne baş ji bo ku danasîna wî jinûvê keşifkirinê dibe ku bi gavekî feqet ji bo usula wî esasa wî esasa dengbêjiyê modernîzekirina dengbêjî jinûvê dibe modernîzekirin, nayê modernîzekirin ya jinûvê diveje, naveje ji bo vana jî dengbê şakru evekî didime re pencereyekî didime feqet tiştekî wiha heye di nav hemû dengbêjên Kurdan da ên ku herî zêde li çar perçeyan û tevê li diasporayê tê guhdarîkirin belkî dengbê şakru rêza yekî daye o wekî din jî alî müzikalî alî oktav da müzikolojiyê da jî dengbê şakru bi gorê min diqada newnetewi da ciyê ku heq dike nelwere yani sedema viya jî bêstatuya Kurdan e yani Kurd xwedî dewlet bûna xwedî statû bûna û li ser di welatê xwe da li ser statûyekî bi rêvebiriya xwe bi rêva bibira wek hunermendekî xwe ê pir serkeftî mezin dengbê şakro piştgiriya
danasina dengbe şakro o en vek we dengbe mezin bikrana dengbe şakro ve dünyayı da bağ kidim bahata nasin temsiliyet al ser hünermendi akurda temsiliyet eki bağ kidim bahata kirin divi vare da dış ne hati kirin sede arast yani hene kes embejin vek keki dengbeş keki sebri dengbeş sebri agri vek henek lekuliner ya henek şahıs henek kesayet didin askirin levana na lazım ku beri her tişti statüya kurdan hebe fakat hatta Euroja varıcı lazım ku henek enstitü ve bin servan dengbejana enstitü var vekirin bu ayki profesyonel yani mesela Almanya'yı tıkarı vekili deri İstanbul'u merif tıkarı vekili Diyarbakır merif tıkarı vekili yani henek metropolan henek merkezan merif tıkarı vekili enstitü var vekirin yani çanda dengbeji bir tevahi ve var danasin dengbe şakroji dinavda o vak peşengi wan yekji peşengi wan var naskrin rawşawi cudadı be bala kurdaji dedi yani zedetir bala çandu müzika kurdaji dali dünyada zedetir tekşandın yani mesela ana embejin hünermendi kurda dünyada te naskrin hene yani de kadar devleti da yani vak şivan perver vak Aynur Doğan ve kenek kesinden te naskrin vana yajin niviskar mesela Behtiyar Ali Halim Yusuf İlhan Kızılhan yani edina te naskrin vana rast bale dikişine ser dünya kurdi yani dünya kurdan sosyolojiya kurdan balavan dikişine müzik avan çandavan dirok avan dengbe şakroji bivi avay merft kare bebeje jibiyara dengbe her müsaitiye ke ya jber ku dengbe şakro hitabı zede kesan kesayetiyan derdorandı ke dengeki usaye yani dengeki qıbe teru tije yani qıbeye le narine kure le acısnake vaha evek wi yani renk xoşiye denk xoşiye rengi dengi yek taybete mexabin dibi vareda xebatin duru direş yaş profesyonel ne hatını kirin evşi kemasiya meye Musa berin حوجي لسربي كي ماسي مثلا خباتي وهي مثلا تقلا عملي كر تقلا اسطنبولي كر جيدني كر انستي لسر وانستنا خباتي وهي انجي مامستا سبي مرد كاش تج برس جبركو لسر وانستا تقاري مزندك النظام وانستنا خباتي تون لسر وانستنا مرو gerek xabat havcayı kümer xabat bak hatta na xabat ne atikren le iru şu meci yani derfete ki gerek mezını sali peşya meda gerek insani ve kave gerek xabatı sah bakın ezbaret mümkün نه ماموسته امر گلتشتی گرینگانی زمان به شانسی به سعودیا کردای اوه که پرگاله کی فرمیتنه دست کرده دارم بجن ستاتیه کی فرمیتنه ستاتیه کی فرمیه بیا کردایان پرگاله کی فرمیه بیا دست کرده دا تنه ندواری دنگ بیجی دا همی هم بجن واری جیانه دا تشت لسر بنگه خو خیمی خوی رونشتا با وکی بره کو پیک دی بمشیا ام هنه خبات دکن کار خباتی مهنن ام نا هولدان ماش بونا اکادمیه که دنگ بیجی و کنا اکادمیه که دنگ بیجی هم دخبتن لی هر چه سلام به تشکیلا و جدا رود بینن هنه تشتی نینی درتینه پیشیامه اوی جی غمگینیش بونا ما هیوی دارم دمی پیشدار روزین پیشدار کچکا آرامی چه به خواهی کار خبات دی تشه بگیرن بمرشن بله ساعت هاته خوش گودار عزیز دوباره خیراتنا و دکن که کرم آدمی دنگویش تیوی به خیراتنا و یک دکن سپاس کم جبویی نایم کوچ سلاوریج بویته مهمت امین ارسلان یاوز akbulut Şakir Kiza Serçavarati Ali Çelik Slavrej Boyte Kanyasar Mele Mehmet Khirati Serçavarati Hikmet Özcan İlhan Uğur Halil Alkan Mehmet Şah Tanrıkulu Slavrej Boyte Tahsin Serçavarati Bere ki kaçını besandı bu bardıkım ki ha devrada qala evi kriye Hikmet Özcan gelolu ser şerri agiriye çe klam hene
من لسر احسان نوری پاشا کلام هیه کو هی از دخوازم از بارد کن مامستا سیبری تیز کار برسه بده کشان دخوازم نفسی بکیم نه کلام لسر سرلدانا آگیری گلکی کلام هنن استرانجی هنن لیل سر ایسان نوری پاشا یکسر کلام من نبیستنه هر چه ساده من دنگ بیجان yani lister agiri hene kelam nav ne hatiye bilir kirin yani ne hatiye pinase kirin se geliye zila gele kelam ev serheldan eva giredayı demavan ambijin hem vakti hevdinin geleki kelam hene karım kelam se geliye zila ji peşkeşi temaşavana bakım. بله başla be. Em bir klam ediyes bevkunu ve em idura destisal müjarah bak kerem. لهاجه بعد كل ذكو حجو فريد لا سبق عليك اقرا لما قوم يسع عشيرة اجل يزلا لواري صالح فقيل زوزاني سيدي كان يدي داري دلا بهري شوي اضرب ننجلو السبب في شر اقرا كي وكي كي لا كل يا 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 خذي بكل بك مرة محمد حفي حجي علي شيطان خذانا شود يا صارسي لا صال عيسى لا حقيقة ليزي لا ضربنا شواج أخرى إخبارك لا أجري كله بكم مرة دوريش بقي وثي خوش دنيا خلاني ذا بيش الله يا بازدي فرقا بليسي مفرزا كلي وكوبي مشمل القريك هدي الشاغ مسيلي قلي زلا حزار بيزد هسيري قلي زلا جوان نورتا كنقم الكيلا سري وان بردا جيكي لا حيفا يا من نايب كشن برينا قالي زلا حيفا من اتلو يا سيس الخجل بكي قالي زلا دسي وانقرتنا بيد خاميوانا ماكينة برولاتي خرينا دوال النبي بريكير يا خي أزبيجم هي سير بهزيرا قالي هزيلا من ربنا لحقي مارا شروبا مزفرا في دلالي يوسف قيب الأخوار ترارنا بيجم هزيرا لهاجي بعد كل دقوا حجوا فريد الأرهب قالك اقرأ المقوم يا لسا عشيرة قالي زيلا تبالا خف ديت سير بكم سؤال عيسى قوم يا لسري حرضر جاني لكل يا خذي بكل بكيف مالا محمد حبي حجي علي شيطان خذان شاود يا سارسي يساد بيراد حقي قالي زيلا دخل الهجر جاني لا أقري كل بكذا مرة دوريش بقي ورثي خوش دنيا خلاد ذا بيش على يا بازدي فرقا بليسي مفرزا كلي بكوبي مش من أزقري كثر الشاب ومسيلي قلي زلا حزار بيسن هيسيلي قلي زلا جواد وردا كنك من كيلا سري واجي كنك خصاب خاني لا حيفا يا
من نائب كشنا برينا قال هزيلا حيفا من التلويك سيس القيد بك قال هزيلا دزيوان قردنا بيت كاميون ماكينة بري واندان ولا دي خريبانا دوال اجنبيان يا خير عزيبجم سيرمي 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 سير بهسيرا جالي زلا من ربنا لحقي مرا شربا مسورا في دلالي يسبق بلا خورتارا نفج وي فلك مالا تمينا دحي ويلوي Ay saata te başka sevri. خوش سپاس امی پرسا دنیجی به کلامه گریدن ماموسته زانیارینین شاکرو این جواکناسی لسر دنگ بیجا بله شاکرو تایبەتمەندیە کی وستا هەبوو چ جمعاتی دیوانê da rûnişta pirsa em bêjin heremê dikir pirsa civakê dikir pirsa eşîran malbatên em bêjin pêşketî malbatên sa giregir kesayetên giregir şexsiyetên em bêjin pêşengê civakê bi van re her tim têkilî da tanî diwarê em bêjin civaknasiyê da jî şakro مرقوی هر مزنه بو کجان دوری بیا بجن اردیگاریا وی داره بجن کمن شوپی وی در جیانا وی داره جیانا جواکی د پرسی تشتا هند بو تایبەتمەندیه کی یوسا هبو کلام خواجی واتی که جیب پرسیانا یعنی به تردد در حق کلام انداجی نوروکا کلاما سرپیاتین کلاما بجن او کلام لکوچی سر چه هاتیه گوتن سر چه بابتی بجن سر قوماندنی هاتیه گوتن چیکرن جی کیجان دنگ بیجی کیجان کلام هاتیه گیشتیه شاکرو هم بجن سر مقام و طرز همینجا فرم و قالبین کیجان دنگ بیجی مرقوی چیبیه او کلام دگوت درباره وان کلمه دا آگاهی دیده تابعیتمندیه کی ویسا هبو هیلا جواکناسی دا گله کی مراقه کی وی جدا هبو یعنی بله ساعتات خوش ماموس عمر خالا ناورو کی بو لسر ناورو کی مثلا شاکرو جواتی کی دیوانا دنگ بیجا آنجی جواتی کی آن مهزن دا وقتا کو کلام گو دو کلام را ای ناورو جی پرسینه به زمانه که وزا کردواری برسوا چوا هاتی داین گلو Nake sevri gelek baş an izman na dengbe şakru meriv zede beriya her tişti zede hakime klamiye dema ku wi klame yani pir xweş wi klame dîne ziman yani em bêjin klam ji reso hatibe wergirtin ya ji dengbêjek din hatibe wergirtin kîjan dengbêjê dibe bila bi gava ku dengbê şakru beriya her tiştî zêde bêkê masî hakimê naveroka wî kilamê yani alî form û xaliba kelîme û têgehan da dibêjim û feqet dengbê şakru ji vêya zêdetir du tişta dike yek naverokê lêkolîn kiriye yani bi gorê xwe pirsiye lêkolîn kiriye çûyî kîjan civatê lê zêde kiriye heta bi gotina dengbêj reso dengbêj reso dibêje em dema ku tiştekî çê dikin dengbê şakro gul û kulîl pêva dikin yani wiha wî dixemilîne xweşik dike xweşiktir dike duyî manê da ya din jî dengbê şakro alî naverokê da dengbêjê mezin hema hemû vîya dike lê dengbê şakro gelek xweş vî dike wî naverokê bi gorê yani wî kilamê bi gorê naverokê bi gorî wî naverokê dewlementir dike mesela çawa dewlementir dike em bêjin kilama wek mînak bidim kilama Osman Nuri Paşa normal sê ferde yani ferda sê ferde feqet dengbê şakro ferda duyemîn zêde kiriye zêdebûna wî mêze dike yani ne wî kilamê berbi alîkî din van nabe wî kilamê hem alî edebî da hem jî alî naverokê da dewlementir dike yani zêdetir dike yani wî kilamê ji forma xwe
درناخه اصول و اساساوی درناخه فقط دولمنتر و خوشتر دکه یعنی رنداتر دکه yani estetik avi zedetir dike fakat dengbe şakru de naveroka klama da tişteki dinji dike evji gelek dengbeş gelek kim dengbeş dike xadi bir kabiliyeti dengbeş ke sebrik baş dizane dengbe şakru embejin aferineriye ki serbest yani terza aferineriye serbest bektine yani evçiye demako dicvate ki da klama ki dibeje ki muzedehi lui klama dibe یا جی کلامک نو جبرخوا چرکه دنگ به شاکرو به یک وی کلامی بسیارین لسر بفکر دکاره وی دمی وی گاوی وی ساعتی وی لحظه کلامکی با آفرینه یعنی اف جی هرزاس آفراندن آ سربسته مثلا روزی کی جه اوید پرسن دنگ به هنرمند جوان حجو تپرسه دبی تو کلامی سترانی خوا چوا دبی جی آقاسا پیش کوی دبی از وک هنرمند دن المال دنویسن نانویسنم پاشه وی او ناکم پاشه نای صحنه ناخونم دبی دبا کو از درد کبم صحنه او انسترومان خو ددن دست خو او وی بگوری وی هندورین خو دلین خو است تشتا د آفرینم او گلک تشت من له صحنه چید یعنی صحنه یا افران صحنه یا خو بخو یعنی و نای وی معنی کو صحنه له هم بریگل دنگ به شاکروجی دما کو د جواتا دا مهنه کلام یهنه تو مزد که خواب کفشه کو کلام بخوا چیکریه بخوا افراندیه او تو وزنوی مزد که کفشه کو وی گاوی چیکریه یعنی او یانجی کلام کی لیکم لزده کریه او دمی لزده کریه فقط گاوا کو زده کریه ج استتیکی وداتر رند کرنی وداتر جی تشتکی نکریه اواجی تایبتمندیه وی هری مزن یکه یعنی بکرت و کرمانجی هم تشتی کو توارث کرتیه میراث کرتیه خوش حاکمی وی و هنرمند کی مزنجی جوی زیادتر کریه لیک زیادتر کریه رنداتر کریه خوشتر کریه او گاوا کو وانا همو یا جکری وانا جی د ترزکی افراندن کی سربست کری یعنی نکری قالب کی تنک او aynı وی قالب به کلام کی ورسیون همان کلام دا ورسیون کی دین داجی هنه کیدن بگوری خو زیادتر کریه دی سارنتر کریه yani kim dengbeş xadi bir kabiliyetine. Evet. Mamsa Sevri dinava vakta ku kelam hata gotun mesela dengbeş ekiyor ta şakro. Kelam hata gotun yek bodarvan ki kelam ji persiye ev navaru kavi xoşavi çiye wiş gotiye xazla bir insan jme navaru kavi persiye mene bir zamane ki aha be kurdevari jera gota aji cemaat a peki xoş baba elçta gotine zan. Yani duhas civarı persondun. نه شاکرو هلا ام بیژن تارزی خدا ام بیژن هنر خدا جخوا yani تشتکی ام کارم بیژن معجزه‌ویه yani شاکرو اوقاس کلام خدا هلا گوتنی دا آواز دا افلاز خدا تشتکی پر جهه رنگی yani دبیجه ام سترانی جخوا کلامی بداری دیکن لهلا مجن ديالوغا وي قال جواكي دا من دما بوريجي كوريا قالكي مراقتار بو يعني مراقوي برسان هبو فكري بو يعني منا هناكي دنگبيجا ادوي تشتي نزانم تشتي كو جي بزاني بيا دغو يعني بي ناور دغو تاني زمان نوا قال جواكي دا تشتي كو چه دبون د قومين yani hela kene şupiyer da hena embejin örf adetan da tiştan da xwast haydar be tişi jî werne persin û tişi de persi yani gelek merak uyduwarî da hev Mausa çima ez bana persin tudan ji ber pêşveroji da eman afîşê me la evet da mine pêşveroji da gelek lêtê godar kirin insanê ku divê ciwanê ku li van eva godar bike sırf teni be klama bırakmaya fırnekin be navero ki be axaftine xo her alida xo peş tabi ez beri ha tişte ku em tine zaman tiştin objektifin na mamosta amerji li ser ve gelekî lêkolînê wan hen be me pevra gelekî lêkolîn kirine tişt xebat çêkirin em tişta ku em dibêjin
ne ko em ji kîsê şakiro yan yekî din tişt dibêjin em asaya wî rastiya wî tiştê objektivî ziman dibêjin Yani şakiro ji dîwarê da ji civakê gelek tişt dixwast hîn bibe lewra dengbêj wisanin dengbêj beriya her tiştî nêçîrvanê peyvanin yani peyva dicivînin tişta hîn dibin serpêhatiya hîn dibin li ser wan em bêjin naverok li dar dixin û dixine kilam stran yani kilam stran huner jî ji xwe bûyî qaydê teşehil dide dewlemendiya herê mezinê şakiro ku li ser kilamekî em bêjin kilamekî çêkira bafran da ewî kilamê bi awayê terzê xwe bi gotinê xwe bi levzê xwe dewlemendîkî lêbar dikir ew jî taybetmendiya şakiro بله ساعت خوش ماموسا عمر تنگبی شاکرو ایرو هبا قادا جواکی دا جواکی اوی بچاوه کی چوا نزیکتا ایلی بکرا گلو Yani dengbê şakiro em bêjin îro dengbêjê Kurd ê mezin çawa yani gel çawa lê xwedî derdkevin jê hez dikin û ji hunera wan îstîfade dikin wê dengbê şakiroyê jî wisa ba belkî hinek din zêdetir jî ba ji ber ku yani hunermend dema ku meriv hunermendê mezin hema hemû wisane dîtina wan û guhdarîkirina wan ji hev gelek فرق نابرا وان ده هي دما کو مرب دبینه جداتره یعنی دینامیزم وان کوربون وان شارزاری وان آل سر هنری وی کوربون تو صحنه ده هرتم نکاری ده کلام ده هرتم نکاری نشان بدی لگاوا کو تو زندی دبینی زندی پر داخبی یا جی زندی پیش گشتکن یا جی امبل سر صحنه زندی باوا کی دن درد که پیشیامه yani ana em jî dema ku diçin konser em bêjin êwek şivanperver mem ararat sanım hunermend ciwan heco hunermendê dina tu diçi ser sahnê dewa ew ser sahnê wan guhdarî dike vera sohbet ke evek atmosferekî cuda derdikeve ortê îja dengbê şakiro ekstra li ser hunera wî şarezariyek wî kûr heye yani mesela devokê kurmancı yani kurmancı zarava kurmancı hemû devokê zarava kurmancı disane kelama hemê Musê dibêje kelama hemê Musê dibêje devoka deştê dişoxulîne a Mezopotamyayê dişoxulîne meriv wî çaxê fêm nake ku dengbê şakiro ji serhedê ye yani belê meriv erê alî qaqibandinê da xurxulandinê da alî vokabil de meriv zane ji serhedê ye feqet alî naverok de meriv nizane ji serhedê ye yani tene van tene jiber jî nekiriye ji ber ku em versiyonê hemê Musê ya jî Salihê Kurê mirî berêz ya jî mirî palo versiyonên ji dengbêjê dina jî dizanin yani firqiyeta wan û şakiro jî em meriv gawa ku dide berhev meriv wî çaxê baş fehm dike ku dengbê şakiro yani hakimê wî devokê jî dengbê şakiro pir gerokekî başê jî yani ji وقت 6 ساله ل ادنی مای ل سیرتی آمدی باتمانی ل مردینی رحای yani tuşkas deveri Kürdistan'ı bir ل همویان o dudreji maya yani ali geri da bu gore geri dudreji maya hakimi beri her tişte hakimi artnigariya Kürdistan'ı ji eji dengbeji peşa xwaji gelek tevarüs mirate girtiye yani bu Kürdi خودی لسر هنر آفا شارزاری اکوی کور هی جبری آنها لجیانه با yani çav bejim bu şanaziya me ya ji aheri mezin dengbeji me şanaz ekumer şanaz ki yani hamu dengbeji me Mustafa böyle nasıl saat tişteki ikin habinin zaman Mamusta Ömer hatine kadar penasaya bizim kesayete atke tediye peşi ki da hemen şivan perver derdi peş anajı yani gele cihan telefon jimratin yani mevditin çetken bizim nırxandın diken ser haneri ser çandı peşi kese yani qa dengbiji nizana şakro be şakro yani basa şakro tekirin yani براستی شاکرو قدا ناونتوی داشی
درای گشتی داجی یک لری گرینگه بله راست ایمت نگ بیت سرکه گشتی تقلا کلاما همین موسیقی ما مستعمر از پری کلام ازکم و ما مست سوریجی پرخاشی کلام دیویجه او دو ورسیونی هیه یعنی دنگ به شاکرو دو ورسیون adı beje دو قیدی هنه her هندک فرق نابری دای قیدا دودیا یکی tam nine a dudya me tam me bdes xistû gelek zede başı deng be sevriş ve yani em per be şanazım bir rastî yani hem ali hem ne teyne deng be jali le koliniye da le dengo awaz jî taybet rastî taybet em hevra xebitin jî xwe deng hem cilda deng be şakro a reso deng be Hüseyinwan da jali karî kir feqet taybetî cilda şakro da وک ادیتوری پرتوکا ما سری حتی بنی اوکر سری حتی بنی ونیرت لی نهری آنالیز کر امم به هر دم کی خبرتین سری وک ادیتوری کی سر خبرتی یعنی ساعتا دخوش لی یعنی اون برنامه مینا کن جبوی کوی جوانا مثلا ما مثلا سویم دنگ بجیم لی کل نره هم نوارو کو کلام یعنی چه مرجید پرسه برسوی کی آکور دواری جیده گره یعنی انسانی کو جوان به دنگ بج راستی اوجی گلک لسر وانشتانا گله خباتی وانزده و دنگبیش معروف نمیگو داره خیراتنا ویدکن سر چوراتی دنگبیش شاکری کوپی سر چوراتی بدرخان میرخاص سر چوراتی دنگبیش رشاتو سر چوراتی بله خیراتنا حمیات کن سلاو ریز حمیارا بله سال گلک سپاس کلام کوی چای ام کلام همی موسکی حیران همی موسیقی پر دریجه از بیشم دکی پیشافتی چاقی بیشم پر دریجه گرمجی تو کرده بینی بیشتر کاریت زوره کیک سوی کاریت زوره ماموسه امر ماموسه امر یعنی تو هاتی هوا را تمام خاطر خوش آنالیزا خوی پر گرانبها تگلتش آنی زمان نیویدارم جبونا کسی که بیشتر ریچا دنگ بیجی داد خواهد کش دنگ بیجی تشتکی فیر بیام آنگو به دنگ بیجی از هیویدان که من تفکاری که هم دادن یعنی کری تشتکی به چم سرتین آکتیز خیراتی بابا سوار خیرات سر چهاراتن کلام که وإذا لو أنا ماري ويسب يدلي من أجد لان دين سبام سبكي فرشرينه من الراو خبردار وخيمة بني برياد جرينه بالا خبردار بركوانه وقرتينه كونك يجي كوناني تكسي شمانه لبنينه يك سوري يك هيشينه كجيد خالد قلاردينه إذا سرارونيشي حمول ناتكي تنبول يا زيرينه دبندارونيشي قال حوكلا دا شي بقواشينه دقو هذا قهاري زيرينه دستادا كومبالي زيرينه جي واردارونيشي دولا بمالا برس فيه فيه دارينه ويل ويل جاگره کلی بکم مال باغ شاری لبردیری قهوه دکلینه خبرش همو گل حوره عادشینه دبی دبس دولابی مالا برز بگرین مالا برز بدوی خداسز که وان گولا خونه گاوی گوتنه دبی ذکرینه دبی منه دسوار راس العینه لقيتك على الرود دياري بيت الخضر ايش كبر خضر بكر يا ويض عم يذكر اللي بتشافي خدينا نظام واسوار سواري خيرين نظام سواري شرين نظام مزجنين بوار بكتر شو تلاني بيد داخل زخيم ابن برياد شهرنا او حرد سياري وانت فيل دينا دي خبر زاكي دي مال با امراتنا ويل ويل عقيتو ذوي العفاد ذوي اللهنقو ذوي تمجاررونهم جبون عقيت مال بابي خنا ما يتمجارر بكم واخينا ويلنا ويل
مذيقا وفي قوتنا دبيد ذكرنا حمو بسيدن قال شارك الخير نقوداي كابي خلص بكابل الزينة قهوة كيجي شيري شكر بكالينا بردا فنجانا زيرينا داني ستابلا زيرينا بشيز شش اوازي خب خملينا بيز شار اواي قيزان خورتاني لبرابي خب قرينا خب اودكا شوري رابي گهينا 24 باري دوي والگرين از بني باري 25 داري دربينه بينا بده سواب خب خينا وزي دركب الرماق توريد شوارينا ميزة بكل راس العين اللي جدك على روز دياري بيت الخضري كبري خضر بكري وإذا ميزة بكم أو حرد سياري وتمثيلي تدبيل ميزة بكل كيداي العشيرة كيف كنا ويل مدي شاري لازك هذا الذين قهوة جاي شيري شكر كلنا برد فنجانا زيرين داتين ستابلا عزيزين بشيز شش آواز خود خمینه 24 اوای قیزان خورتانی لبرابه خود گرینه خب اودکا جوری راده گهینه زینه زاد بالا خود 24 باره دوی اول گرینه دوی نباری 25 داره درمینتینه بدن سوابه خود خینه در که در رماقی تورید جوارینه داری درمینه لبرچاوه خود چکینه رمیزه کنه راس رینه لگدی که علی روزه لدياري بيت الخضر كبر خضر بكره ويدا ميزه که هر دو ساره لبرشاوي خود بینه نهر ساره گل کمدی ساره گل قمر ساره دیل قمر بقنطر قشك رش سه بینه یقین پانی بدا قمر وانی جتر سوام کمته لجبینه ويل مذي بسيدن قال حوكر قيرنا قودلو هيلو لو برا جراب سري خذ اللي قال خواشرين من يد صار الراس العيني لقيتك على الروز دياري بيت الخضر كبري خضر بكري ولا ميزه كري المرشاوي خدينا بوار بكتر تالاني بري داخل خيمه بني برياد جيرينا او هر دو سياري بتمثيل يدين ادزا خبرج من تراتنا ويل بسيدن قباد كري قول لو برات لسك بلازنا دو سارنا خوشر مجوري رابقهنا دو سوزاري بربك باج داكه وبين خيمه بني برياد جيرينا بيرشا تاشو تالا وگرينا قول لا سرت مزنا حشو عقلت الناس شجاعد سارنا خوشر مجوري رابقهنا ادي چچاي دو ساري بربك باج داكه وخيمه بني برياد جيرينا قول لا تداوي كره كرماجل برشاوي خندي نگا وسمر فاده كي خيرين وقوتينا دل هنا دنا مرفادا نامنا مرز زينا هزه خوشاش گره خنابينا الشالما براي خميزه كي فناني چار ما مرتبه سر سال الخيمه بني بريا جيري ما مرتبه هدينا اگشتر رسوم کو یک کهانه سعد شعر الله شعلی راب منا برا خلق منك قوانه گو اگون دور واش اجم بسینه ويل هاي ساعات يا خوش سبري والله ما اقاني بسهدا كاري انين دبين رحي ابي شاكر بك شاد و ايشر ما ايشر رحي ابي شاكر كسيته حميد دنگبيجا شادكر خدي هم براسي قا مربي كلامي قدرت مامس امر يعني مربي لك تشتي عقلي مربي فرتي بقراني كلام هناكي دريجه كلام دريجه يكجي براسي جي گرمهان كلام وجانا هان دا سرمه هناكي دواري داشت كرسن هي مجا خوشت بيجه ماست امر از در حقی کلامی داشته که کن خوازم تشتک ببیجم نه دريج تبي كلامي ناورو نه دبرا دا اف کلام شوي gelek ادبیه yani gelek ادبیه شوي کیک سبریدی چاوخاش دین زمان یک جی صحنه شعر ایکو هری خوش حالان جبو صحنه شعر دده یک اف کلامه اف کلاما بلی ناورو دبو کو شعر ناوخویی به فقط شعر که نه پولیتیک به فقط دبرادا نرخه کی جواکی هه yani evji دبرادا tabi ام بجن حقیل مالبات کی به کس دکرن او پاشه همه موسی او برای خو لهمبری وین حقیه
yani bi zêdetir bi gorî nirxê civakî nirxê insani tev digerin eva jî rastî tiştekî gelek baş e yani alî evê da o hatta divira da tiştekî din jî heye mesela dema ku ew kesê ku neheqî li wî malbatê dikin wan pênase dikin yani dengbêj hem evê wan tîne ziman hem wêrekiya wan tîne ziman hem rewşa wan tîne ziman çarçova wî atmosfera wan tîne ziman feqet li hember viya li hember neheqiyê çima hemî musî wan li hember neheqiyê derdikevin oriya wê malbata pîrê da hewce bike canê xwe jî bidin viya jî tîne ziman o dema ku di şerê yani em dikarin bibêjin şerê hexdarî û neheqiyê divira da nirxekî civakî derdikeve holê û ev jî di kilamê da gelek xweş tê îzah kirin o dema şer jî dike alî halanê da jî yani atmosfera şer ê herî xweş nîşan dide yek ev kilamê Mamoste bi rastî min nîşan girtibû ev yani halan wisa dayê merû aha lê ecêb dibîne kerem ki belê mesela di kilama evê da jî wisa kilama axa û a şerê li Cemalverdî jî wisa ye belê a Seyidxan û Seyidxan Alîcan wan dema ku malbata Beraza û Seyîda dema ku çi Cemalverdî bi em bêjin milîsê dewletê ra şer dikin di wir da jî halanê gelek baş ew kirin dengbêj reso jî mesela di kilama Weylo da gelek halan yani halan usula şer e û dema ku halan hem motivasyona şer e û hem jî ê ku halan dide xwe jî piranî ê ku li ser hexdariyê ye yani ê ku halana mezin dide zêdetir dike jî ew e û dengbêj şakiro jî di berhemên xwe da herî serkeftî yek viya anî ziman saeta te xweş be belê Mamoste Sevrî kerem ki di çanda dengbêjiyê da ciyê şakiro şixa me gelek tiştanîne ziman di çanda dengbêjiyê da şakiro di rêza herî em bêjin sereke û yekemîn da ciyê xwe girtiye kursiya wî ciyê wî wateya wî ji xwe em bêjin li ciye di çanda dengbêjiyê da şakiro cêrengiya şakiro awazê şakiro ku bi taybetmendiyeke em bêjin cêrengî yani bi xwe çêkiriye di hêla afrîneriyê da jî ewî şarezatiyê daye nîşan wê em bêjin pêkhatina xwe kirşekiriye di lewra tu kêjan dengbêjî bidî tevdan yani di derheqê dengbêjiya şakiro da ku qîlel şakiro bibîne yani bêje şakiro di vir da yani dengbêjekî em bêjin ne ku evê rade heq kiriye kesekî nikare derbarê şakiro da vî tiştê îddiake bêje ji ber wê di çanda cengbêjî da di rêza herî yekemîn da şakiro ciyê xwe parastiye û her wisa jî niha di raya giştî da jî qada netewî da jî şakiro bawekî kêxweşî dilxweşî tê gudarî kirin û bi rûmetarî tê bîranî keke xetî ez ava tiştekî kin serê sekek sevriya awa temam kim mesela vana klasikên me ne yani dengbêjî klasikê me dengbêjiyê ne mesela di Avrupayê da em bêjin müzika klasîk heye tabii alaka wan û dengbêjî bi hev tune ez ji bo ku feraseta li hemberê wan bînim ziman em bêjin müzika klasîk da Almanya ya jî Almanî ê herî pêşketî yek e anha hemû evê wan di dersa da wek danasîna wan kesayetiyan dikin wan hunermendiya wan dikin biyografiya wan di zanî di evê da di dibistanan da di zanîngehan da tên fêr kirin û ew wek tîpên zêrîn di dîroka da cih girtine û qîmetekî mezin didin wan yani beriya her tiştî wan klasîkana di dibistana da fêrê zarokên piçûk dike mesela keça mana li vira diçe dibistanê anha da Bach dizanin Beethoven dizanin nizam edin dizanin yani klasikên wan kînin navê wan giştik dizanin çi karê kiri biyografiya wan dizanin yani lazım ku min evê gava ku kekê sevrî 2018 em digeriyan
پیشوی 17 16 15 جی 2015 اون دا جم قبل هریم دگریان ما تشتکی وها فرق کرد ام بیشن دنگ بیشن مزن هنن لگاوا کت دنگ بیشن مزن شوندا تو دچه تو مثلا کی وقت دنگ بیشی وان مزن ادناش هنن yani kesi kutu nizane yani vek embejin artnigariye ki jibo dengbeji jibo çande jibo folklore jibo edebiyata devki vek artnigariye ki avzem ke ev klasikin dengbejin mezin idi bunu klasikin mezin o lazım oku vana vek enstitüye ki profesyonel servana bixevti ver avakırın servana bixevti o yani tam da Ali müzik da Ali felsefeya müzik da Ali müzikolojiya dünyayı da dumi çarçove da lazım okuver nırxandın o ser vanaji tezin embejin master tezin doktora tezin mastera bilind yani lisansa bilind verekirin vana gringin jibome lazım oku vana Ali ilmi da zede berferhi vere lekolin kirin لیکولین کا ام دیویژن خوشتین زمان ya tişteki kevxaşiye beli tişteki kevxaşiye ku anha entelejiyansa kurda nivîskarên kurda hunermendê kurda rastî îdî hatî wî merhale yani mesela ana em bêjin ku ez wek mînakekî bidim kekî dengbêj kekî sebrî xwe dengbêj ama em bêjin wek mem ararat dengbêj nîne فقط کلام کل سر لوریکا جمیلای گوتی به منطقه دنگبیجی گوتیه پرجید بسر کتی بله قرقوی دنگبی دنگبیجی نینه بخواد دنگبیج نینه لی سعوده کی پر باش آدانه کی پر باش دنگبیجی گرتیه وی لوریکا جمیلای دوی چارچوبه دانی زمان دبو کو قرقوی اصلی خوش دنگبیج و وی باقی کدم باتا گوتن فقط اوه کی سوت ورگرتنه کی پر زده باش دوردن مرو dibine yani bir avay dengbêjî qadekî ew e yani qadekî ne ku tenê dengbêj dikarin wî bigirin alî edebiyata devkî da ya jî form û qalibên vegotinê da alî zimanê kurdî da jî her Kurd her nivîskar her entelektüel her akademisyen ji wana dikare sûd wegire wî aliyê da jî dengbêj şakiro ama rastî jî taybetî dengbêj şakiro خودی فرهنگی gelek فرهو مزنه yani hemen tişta دوباره که با اوای که دند بیشه د چرخین به اوای که دند بیشه به فرم که دند بیشه به فرم به زاراوی که دند بیشه و وقت ام بی پسیکانالیزم کی راستی وقت پسیکانالیزم کی تایبتی لسر اوینی فرم قالبن اوینی دوی چارچوبه دا به دهان جارا و ها دبیشه yani باوا د چرخین باوا کی دند به خطاب دلینه کی دند که پاشی ود گره بحثات işte کی دند که yani تو گاوا کن به توهی ناورو کان مثل که چارچوبه کی لیتراتوره کی چارچوبه کی دولمن تدا دخویه او خطاب همو جوره جهرنگی اوینیه دکه yani tek rengina evekinal ser bu yere tenena gava ko worka ambition وک دناوا دلکی اویندار دا sondaj dike lekolin dike o bugori wiji literatura xo avat ki avaji taybetmendiya dengbe şakroye yani taybeti duy aliye da pır serkevdiye ساعت خوش ماموسا مر ساعت خوش دنگبیج یاسین خیرات سرچاوراتی بیاجد آتش سلاورج بویته گمگم میرا سرچاوراتی ایب الباشی سلاورج بویته عادل گرر خیرات سرچاوراتی Peki biraz de şunda derkevim dibe yani em hedi davi evakti eğer o tebe seknez persa khoya davi işte bakım o çizkare brasi devlet teştine yem hedi davi bername vakti nerxane le ser çanda dengbeji o demairo ya dema iro ez rasti vaha dibinim yani dengbeji ku rastiji iro لسر اساس دنگبیجی نه بری هر تشت دنگبیجی مثلا عبدال زینی که دنگبیج رسو فرزی تو دما کوان دنگبیجی مزن یعنی ای راست مصطفی خلی حیران دنگبیج لاسو دنگبیج گلی yani فرق نکه hani دنگبیجی مزن گرگر کی دبه فرق نکه دنگبیج بری هر تشتی دو تشتاد که یک دنگبیج کلامی کو بریا خو ایج دنگبیجی دناتین
به فرمکی خوش به دولمندی کی نو به ناوروک کی به گور قابلیت خو این زمان یا دودیا دنگبش دم خو بویرین دم خو دناف دا جوات دا دنگ دانه و راست راست خطاب حیثیت انسان یونیورسال دکه وان تین زمان yani وان درسه تین زمان دا آفرینه تین زمان مثلا دنگبش مرف گاوا کدل دنگ کلام ناوروکا کلام دنگبش عبدال زینی که مزد که تو دنره تو چارچوبه یا پولیتیک پولیتیک اردنگاری و سوسیولوژی دماوی تو کاری راست راست ببینید دا مزنایا وی بخواجی اوه یعنی بخواد آفرین آدم خواتین زمان بویرین دم خواتین زمان هم پولیتیک هم اردنگاری هم اوینی هم یا جی این عدلی فرق ناکه دنگبش رسو جیوسا دنگبش مثلا مصطفی خیلی حیران اف کلامین کو پولیتیک سرهلدان کردان ام دبیجن بگرانی گلک جوان مصطفی خیلی حیران نویسی او جی بویا وای فقط ایرو yani دنگبیجین ایرو بویرین بگرانی از استثناء نابیجم سر شخصا نابیجم فقط بگرانی کلامین برید بیجن ای شاکرو ای رسو ای حسینو این فاضلی جزیره یعنی این نظام کی ای فلان کسی دنگبیجی مزن گرگر دبیجن فقط بخواد تشتک نا آفرینه yani دنگبیجی د قریزه کی آفراندنی دای قریز د قریز دنگبیج د قریزه هم چیبونو پیدابونو یعنی دنگبیجن مزن yani em bejim de çava bejim perwerdekirina dengbejan da krizek hey hem afrandina dengbejan da krizek hey yani ev kriza eva 30 salı 40 salı yani em bejin ji sala merim nikar sal bid ama 30 salı davi ev kriza devam dike yani em bejin evek dengbeş stebri agri hene vana nesla nut temsil dike bu da afrinin le ev kemin yani rastici kemin bu avay dengbeş hem mugoya hem ali afrandın ya da hem naveroki da hem ji ali perwerdekirin de krizeki day ev kriz çareser dibe nabe çava çareser dibe ez nizanım fakat beriya her tişti lazım ku ez vi rasteras be bagre dedim jiber ku civak her ku diçe modernize dibe dikeve bin tani liser hamdi xab modernize nabe dikeve bin tesira modernize kirina Türkiye o her ku diçe de çerxa asimilasyonu da diçe o je esas xoy beri dur dikeve beri de nav krize daye belki merif heneki embe mala dengbejan ji bu vi kriza çareser kirina vi kriza ra ji bersi vekti bu le ev ji ber gelek sedeman beser neket hani ji ber ku qayyum hat avtin şaredari bawa ki selahiyat avan devletari avan ji dest hatin girtin eva ji vek proje ki nivcumayı ez eğer ku enstitüye ki lekolini hem lekolini hem icra kirini çen enstitü çen navenda da ve de bu ku eva bu bersi ve ki nu lazım ku ji krize ra bersi ve ki vardayn ez vi krize ki ciddi dibinim o jibo peşaroja dengbeji da ji ev kriza bawa ki gere var çareser kirdi ولی سعادت خوش فهمی چتین کایا حکیمیت شاکر یا به هر مزن لسر زمان کردی هیه یه زمان کی رسن بکارانیید بیش راست بله تولید بیم ماموس امر ام خاطر شده بخوازم براستی وقتی میجی میگوتو ساعتونیف توی وای برچاوی تاریخ دایه نل مالجی تگلک زحمت جدی تبل میگو. رجعت ترکیه خوش بیم مالات یابه. تگلک گودار عزیز ایشف. جوته رجگلک پاس کم که سبری رجگلک پاس کم جگودار رجی. آثار اشتر ما مساج بنا خاطر این تین خوش داخوینانی تین گلکی برفره هجا سرکفتن اشترات خازم کار خواته تدا هیویدارن دم پیشتا می خواته کی وسا خوش دورا بکن. سرچاوا دمو خوش. اشتراک وقت بگلک سپاس ما مسته. کنامه کیدن. بله گلی گودار عزیز ام دوباره بخیراتنا و گشتی دکن بلکی من ناوی گشتی نگوتن لی توایی خیراتنا و بکن
کبری گرانت دیسا گوتی چی کبری خسر مدا گلیر که ماموسته برایس خطیب برسامن ماموسته امر کیجان دنگ بیش هاتیه ناو کرده نزانم کیجان دنگ بیش همود ناو کرده نزانم پرسام yani dengbej dinava Kurda da jiyane dengbêjî dengbêjiya Kurdan e. بله زینب حسنا خیرات سرچاوراتی بله گلی گوداری عزیز براستی مجار ای شب لسر جیانا شاکرو بو جبروی بلکی کوانا تلمه بیه جبروی yani آخافتن و گوتن لسر جیانا شاکرو بو لی هفته پیشیامه دا امی ماموسته سبریجی تلمه ببن به ابرا انشالله امی برنامه ها جور چه بکن لسر جیانا دنگ بیجا رسو امی چه بکن اساس کره ای پیشی مل لسر جیانا رسو چه بکن لی مخابن انک درفت تنبو جبروی میوا ایوشون ودا هفته شون امی برنامه جی پیک بین انشالله ماموسته سبری Kerem ke. de qada iroda xwedî derketina şakiro çawa dibîn Belê xwedî derketina şakro mixabin xwedî derketinekê wisa em bêjin pir giranbeha xwedî derketinekî berfire wisa lê xwedî derketinekî di jiyana wî de watê dijiya jî çênebû û em bêjin di wefata xwe de şûn da jî tenê guhdarîkirin em bêjin weşandin nirxandin têra dengbê şakro nake ji şakro re sazîbûyînekî pir akademîk wek çak mamoste Emer anî ziman wek enstitûyekî şakro jî di nav da hemî dengbêjê me em bêjin qedir giran li ser jiyana wan li ser hunera wan divê kar û xebat bêne xebatê akademîk bêne kirin lewra civakekî bi çanda xwe bi zimanê xwe bi klasîkê xwe ve li dunyayê da em bêjin hatine nasîn em Kurd jî di dengbêjiyê da dengbêjên Kurd rastî jî afrîneriyekî wisa kirinekî tiştê wisa afirandinin kilamê wisa em bêjin marqe radestê me kirinin wan kilamana îro da di qada dengbêjiyê da zor zehmet wan kilama bêne çêkirin wê baweriyê da min ku ji bona şakro jî pêşerojê da xebatekî çêbe em jî di nava wê xebatê da bin tiştekî ku tevkarîkî be para me jî ez wek kes jî take kes jî dixwazim di nava wê xebatê da bin tevkarîkî bidime wê xebatê lewra şakro jî her wisa dengbêjê dinêna jî layıqê van xebatê hanê giranbihanin van xebatana ku çênebin dengbêjî jî bi rastî roj bi roj qat çet keve nava qeyranê nava qrîzê erê ana em dibêjin dengbêj gelek hene gelekî dengbêj hene lê dengbêjî bi xwe lawaz e yani nayê wê manê ku her dengbêjekî radbe tevkarî dide dengbêjiyê ji bona dengbêjiyê em bêjin tiştekî îfade dike wateyekî tîne ye holê tişte wisa tune dengbêjî bi xwe ana di nava qeyranekî de di nava qrîzekî de û di nava lawaziyekî de ya dikarim bêjim mamoste lawazî di nava dengbêjî de çima yani derfetê ku îro mesela ciwanê ku îro bixwaze bêje ez bibim dengbêj vê ra derfetekî gelek zêde heye ji ber ku tiliya xwe lê dikir şakiro lê dike tiliya xwe lê dikir resul lê dikeve ciwan jî gelek tiştê me ez ew digire çima lawazî heye gelo ew nabe dengbêjî guhdarîkirinê tiliya xwe lê de em bêjin bi deha malper dertên YouTube dertê em bêjin kanalê cuda cuda henin weşan henin vana têrê nakin vana nayne wê maneyê ku dengbêjî tê afirandin dengbêjî yekser bi hev re dayînstandin nîqaş perwerde û selahiyet bi tenê bi guhdarîkirinê dengbêjî nabe em jî ji xwe hemî
derdê me bêje êşa me azara me ew ekî ku em jî dibin ji dengbêjiyê re xebatên akademîk xebatên zanistî li ser dengbêjiyê lêkolînerî çêbe arşîv çêbe xebat çêbe di qada navdetewî de dengbêjî bê danasîn bêne pênasekirin dengbêjî wisa pêş dikeve herkese radbek bidarî ke çar kelama ji ber dike bê ez dengbêj me û nabe dengbêj yani dengbêjî ew nîne dengbêjî di hêla perwerdeyê da hêla duwarê teorîk da dibe tiştekî hîn be dema îro da êdî bi zav wisa awakî klasîk dengbêjî pêş nakeve hem xwe nûjeng bike dengbêj jî dengbêjî hem xwe nûjeng bike û hem jî دوی واره دا هلا آفرینری دا جی تشتی نو به بارکرنی لدنگبیجی که چند سالن چند کلام هاتن آفراندن یعنی به هجمار تلیا belki کلام نو یا هاتن چیکرن نه هاتن چیکرن دیده اوسا کلام کوزا bune marka piyasada ez nabînim yani rast ne hatime eva kemasiye ki mezanej bu dengbêja lawazi hene jî para dengbêjan jî tê de yani para dengbêj xwe jî lawaziyê de heye şikestinê de heye dibe dengbêj xwe jî ji vî lawaziya han ji vê şikestina hinê ji xwe re parekî derxe wî çaxê merv dikare bêje ji bo dengbêjî xebat heye dengbêjî hêla pêşketinê da xwedî em bêjin derfet û imkan e ساعت تخوش ماموسه محمد گوتی چه گوتی ایام پیامم بخونه دخوند والله نویس وسا هوله تشتگی دنجی هیه بی گوتی لی از باردکم هیه گوتی malzeme dengbêja li ser klama bêjin tuneyê tiştekî din jî heye malzeme dengbêja yani niha kekê Mihemed nizam ser çi babetê viya haniye ziman malzeme gele hene yani dengbêj ku bixwaze li ser em bêjin jiyana Kurda tekoşîna Kurda sosyolojiya Kurda dema îroyîn malzeme pir hene yani kilam werin çêkirin derfet imkan jî henin û her wisa malzeme jî pir zêde hene ku dengbêj kilam biafirîne kilam çêke بله ساعت خوش به ماسته زینو تیوی خیرات سر چهاراتی رشاتو دوی گوتی چه ما ماسته سبری ایر درفتی هبه بلا چند کلاما بیجه یکیش نه چند کلاما اره جبونا ما عزمونه که برنامه هانه بله ما ماسته اموان işte buyurun. Dema İro'da xwedî derketina şakro me pirsî bû işte. Helbestên şakro. Yani kelamên şakro. Çalimize. Belê niha gelekî dengbêj lêkolîner û zanyar derbarê em bêjin şakro û kelamê şakro helbestê şakro da gelekî nîqaş henin xandin henin lê şakro bi siheta dikarîbû destê xwe da be guhê xwe ji ber kilam bêje yani li ser xwezayê li ser evînê li ser em bêjin jiyana civakî bi siheta destê xwe da ber guhê xwe kilam digot qaseta da ji xwe henin dengî wî hen kilamê wî ku ji ber xwe demdirêjî ku gotine henem şadin helbestî wî xwe jî gelekî helbestî wî ku bûnin marqe li ser zar û zimana mêjin dengbêj ku dibêjin ew xwe jî dibêjim henin kilamê wî helbestî wî gelekî henin helbestî wî gelek jî helbestên hunerî henin yani kilamê wî hunerî henin ez viya wiha bînim ziman belki hetanî niha lêkolîner em bêjin müzîkşen yan kesên dengbêjî ve alaqedar vî tiştê hê belki yan kewş nekirine yan jî ji xwe nayîne ziman taybetmendiyekî helbestên şakro jî ew cihêrengiya wî karim bêjim ku ji gelekî kelamên ku hatine bîstin cuda ji wan averê em bêjin bi ser taybetmendiyekî pir hunerî hatine çêkirin
د موزیکی دا سنکوپ هست سمپو اصولکی سنکوپ هست کلام شاکرو گلکی وی قایده با آوکی سنکوپ گوتیه لی شاکرو د موزیکی دا بکی قابلیت کی وسا پیشکتی تنه بو لی با آوکی خوازایی هنر دا آفران یعنی کلامه کی وی هی میناک بیجنده بی دورانه 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 آخ دورانه 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 آخ دورانه دورانه و دای دورانه گلی گوندی جنانم دی برناز را سکنی الدر اماله ال نیوای آدری منی مذکری لبرناز راج لنگای آحتای آسری لاکو دینو مسکنا بیسرام بیسر سرشیخان ملای آلو تفده گری او قدر ربی لجور نگل جری بکاغد نوشتای آنا چه اسری آخ دورانه 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 لمنی دورانه بیام چرا ها اواکی نوزگو جبونا بفهم کرن دور دا سه فرم ام بیجن چار قالب هنن یعنی فرم اکی دست که دورانه دورانه دبیجه جوی داری درباس اصول اکی دن دبه او جی سنکوپ جورا تگوتن یعنی د موزیکی دا سنکوپ تگوتن یعنی شاکرو اواکی علمی ام بیجن زانستی ببی نزانی به لیب اواکی خوازایی به هنر خواه پیشکتی به حسیات خواه اوی کلام وی قایده چیکیدی اوا هنر دا پر تشتکی هیجا یعنی د هنر دا گلکی تشتکی هیجا گلک تشت مروجه درد خواه یعنی به ده کلام شاکرو ها هنن هلبست شاکرو پر ایرو بونه مارقه هنند کارم بیشم بله راست ساعت خوش ما مست شاکر گوتی من ناوی وی بیرا کریه به 1000 سال در ناوا کردادا هیه از بارد کم جوی دینگ بیجی گوتی شاکر گوری گران پرسی بو رشاتو گوتی گلو چما گلو کلام نو نای آفراندن ولی yani kelam çıra nayın geleki sedemi henin geleki hincet henin le nayo mane ku dengbej ci xudaruni hema tiştin em bejin hazır li berdest warin gotin warin em bejin weşandin li ser dijitale li ser em bernameya em bejin zindî televizyona falan dengbej ku dengbej ve tkare bafrine yani tkare bafrine zêde zêde jî لورا گلکی معظمه ہے گله هنجت ہے گلکی تشتی کو وسا گرام با هنن کی به صدا کلام وارن چیکرن تری ناکه بله راست پرسا داوی ما مسته مجال سر شاکرویه امسا پرسی بکن هنرا شاکرو بله شخواه جیوار دام سه هنر شاکرو داخلن هنر شاکرو چند دنگ بیجی ده هنر که سرکه هنر که پر گران بهایه به دنگی خواه به آوازی خواه افلازی خواه به آفرینری خواه شاکرو هنر کی پر یعنی گران بها وک خزینه کی گنجینه کی ام بیجن گران بها جه چند دنگ بیجی را هشتیه لبر و ام بیجن هنر شاکرو جی گلکی مرد تشت کاره بافرینه یعنی کلامی جبر کلامی ورسیون ام بیجن جدا جدا کلام کاره چه که بافرینه بیجه بیاجی درفته که جبونا دنگ بیجه هنر شاکرو یعنی به نقاش کارم بیجه هنره که سرکه یا دناو چند دنگ بیجی دا ساعتها تخوش به حالا که عادیل ته یعنی نویسه کی پر دریش
نویسیه نویس چو منه بخوانده نویس چو تذکاره بخونم مامۆستا پر دێم دەگرێژ بەری مێونە کرد بله بۆی مێ هەمیە گوتی مالای آوا گک عادل عسکریه کی دنگبیجانه دنگبیج حزکه سلاوی خواه جرات شینه ئەم جی جبەر حتا بورسای سلاوی گەرم ji بۆی کێکیا عادل خەتی شاکوری ئەمین تۆکمان سلااو ji بۆی تێژی براستی yani em peyama a ê dirêj em giştî bixwinin wext têr nake mijar li ser jiyana şakiro bû belkî hinek peyam me nexwandin belkî xeyratin me nekir lê hevalê ku me hevalê kerem baş li ser weşanê admînê bi xeyra yek bi yek xeyratina hemiya jî kir hinekê wan jî me navê wan nedî an jî peyamê wan me nedî navê wan me nedî me xeyratina wan nekir em lêbûn naxwe bixwazin mijar li ser jiyana şakiro mamoste sebrî bi kilamekî te em dawî li weşana xwe bîn بله دیسا دوباره همه دنگبیجی من گور بهشت چونه بر دلوانی خدا وانا برزداری هم بیرتینن ام جید خازن سر سوپ ری چوان لایقی وی چانده بن زیویدارم برنامه کی پر بجم جهرنگی چی بو کری تشتکی هات تماشاوان ما زیویدارم جمع فیزه کی هلانین ام بجن هر تشت دیساب که خوشی دلخوشی ها تماشاوانم به شبتارم به روز پیش داد برنامه اوها جدا همی چیکن جبونا دنگبیجی ام تفکاری کی بدنه چند دنگبیجی چه حوجه بکن تشتین جهرنگی برنامه جهرنگی همی چی بکن ام لگل جواکا خانن گلی خانن چشمه بخواستن امی دوی واردا وک بار پشتاخواه ببینن Eli nevi Resul Cihat Metin Dengbeş Metin bernama davi ezvardık mı haftek de hafteydin emser خیراتنا متین کم emeçevik İlyas Kheyrat ser İlyas Can ser çavarati li ser ciyana bir bername kişi bakın inşallah peşverocida kerem kumosta صبري سبدلي ما خيل ورا جالوي ماي زرد و مام سبی دل می خیلی جال و ماه بهار بلگی برفی نحل قنطاری چی ما گل سوسن لیمن پلتانی دار جارچینی دوالا خود پله خو فکرن بسر میما هیوی گمارا مل جوری خالق عالم رب جورین برخیو لجیر هیویا ما آخو کی چه مایو جا که دیگه کی بینه دو دل رزیل عاشق معشوق دل دفتا در بهاره یه در لزوزانا یه در سه گندان علمنه برگرمه مایو بزری ولا تو ولا ما تأمنینه ولا تيجي ورا حرشيد درج كابلي قندولا ماشي قادلي ويتنبه بقدره برومته اجد قالوا قدره قيمته هاي وهي ويتنينا سبي سبال بلنداي هاي بلنداي زري دومام سوية مشترى نقول بلندا
بهار ولات مسرحت هاج پلید لیوی ساسن دارچین لیمون پلتان لمغبو لو ایتنا نزار شانس امت نبو قدرات برش و برفکی لمباری به پلید لیوی ساسن معذب دایو جات ورد سه خلاد سه مبخینه بمشن درسوی کابلی گندا نوا پورکه جاده رشی دا لاجسی بیا میزر هشینا ابش بلندا قاسه گیج کدر ادر کله کا خوابدی کله کا گوران رندای جاکی دیا کی بنا ددلی رزلی عاشق معشوق دل دادری بهار ی دلیل زوزانا ای بمن البرگر مو گرم سانا ای کابل بندای ما خی بزری ولا تو ولا ای ما تمنین ولا تيجي ولا حرشيد دربي كابلي بندنا معشوق دلي ويتنبه بقدره برمته قالوا قدره قيمته هاي وهي هاي ويتنينا هاي هاي Fina في البيت رشاط وناس يجي كلام شيك دليل لا ويلا دل بكلي بريزاري كدر مرقا دل ما حميا ليلي بلي إلي بلي ماري مسبي فلك مال خراش رال مهاكر سريق سمضى حزان شبلي خل باكر حساساني ماجري لمراكر دلي دي بابا ولد صار كتبالا خبد ماجري بتمامي فتلين بري واكت سرحدي شوات ازدي مدي حواله هوقرا خارك كودا جانن سرحدي دمجاول سيركا كاوي شارزي راكر فلك مالا تخراب بار وشاغ ابو كمال حاجي خرابد قادلي فيالاو كيبل كيبوم تبلنا فيد لبرشاوي موانداكر هلا سيركل نقشي ماجري واخوي واخي بدست قلا سرحدي تورنا مالا عمل قرد دار رموي سرقي قراشي واشا رمو بفارس بوسيقا دلوكا قزاش كريا ربا نزم شاوا اقلا سرحدي دكول جان ميرزي لخمو ارك فلكي دليلي قلي ويلا بيوردا ما خريبه بسر عقل كمال معرفته قلي قل مالا عمل قزار رضاي خالد براجة فاتيك حيلا مالا دريح قلي بدر قادلي فيا لو قبلكي سر بيسكين يا مالا عمل شير بيور حضابي حسنا بيبي قلي ان شاء الله خراب وهسير دس حصاروجي ماجري خنزاد خوسي بخراب ادبر لي لي قلي يا خي وای ساعت تا خوش بموست دنگ دلت صاب براستی دنگی ته ایشه گله خوش اشترا بیجم yani Duvara jime perspektif ve kelamujana handa kuça denk derti. eri براستی kele eva heyim ji germe eva gele germe İstanbul ki ve İstanbul'u germe de vardaji bername dane gele kwestiya deng be rasim khairat serçavarati latif yit serçavarati Na brastî îşe bername ser nirxandin û me nirxandinê xwe jî xwe kin anî ziman ji bona gelekî mijaran bîne ziman ji ber sedemê jî me got em nirxandin migiranî bikin lê me hene jî kilam em bêjin bi rengê gotina kilamê ji reng da bername ez jî hêvîdar ku bername wekî xweş hate temaşekirin te jî mala te ava kedemeka te xweş ve te jî gelekî
برنامه خوش پیشکش کرد هیویدارم daha خوشتر پیشکتیتر برنامه وها دم بدم چک واشینه ماموستا کده همه یا جواب جوانا نفشینون برنامه وها هنن دوی وان برنامه نا ورن واشاندن چکرن بله ماموستا شاکر مالا عواب هر هبی دنگو دلیت که سبید بیجه علی چلیک از ولات منم از آلمانی دام همه بله شفیق خان سرچاور هاتی بله ماموستا گوتنه خواهی داوی بیجه گوتنی منی داوی از هیویدانم که برنامه خوش بو باش هاته گداری کرن از سلام ریزی خوش همی تماشاوانان شوبتارا را برید کم هیویدانم که وی برنامه داجی و گل برنامه که پیش دا چه بنجی ما تماشا بکن پار و بکن و برا عالی گل کسا وان بین گداری کرن لورا برنامه هاینا دبن وک اتیکت وک بلگه دنوا دمه دا دبن آرشیو هیویا ما پیدویا ما اوه که تماشاوان جی دواره دا پشتوانیا ما بکن ما بشوپینن سلام ریز همیارا شبا مینا خیر و خوشی صاحب گلک سپاس ماموستا تقالا پاوره کرنی کر یواردا تیم نگو پاوره بکه لی گوداروان گره بخوجی پاوره بکه از شهر هر تیم جید بیجم والله نه ضرر وقتی ده هی نه کرامت ده کرامت زانه چیه کلی گودار بکه چند حس تشتکی جبی برنامه بگیره کرامه اوتی ده و کدن تشتکی کرامتی ده تونه دالی برجوندی عالی تشتکی ده یا برجوندی و چه یعنی بیا لسر دیجیتال وشان چید به موافقی وسای گردونی یاسایی هم بجن رسمیش تنه و وکی خوازایی وان برنامه تینه چکرن هم جدی بیجن هم تفکاری کی بدنه و چاندهانه چاندامل پیا بمینه و پیش کنه ساعتات خوش به ماموستا سبری گلک کده کی مزن جبوی تیو جبوی عمر ماموستا عمر گنش ایشب لسر جیانا شاکر و برنامه درخستن از بارم گلک خوش بول لی حتی نا پیامی کو حاتی نبساندن حاتی شاندن جوه هر دیارج گلک سپاسی خو گوتنه گلک خوش بیه مالا همی آوا مجی منتارم همی تماشاوان را انشالله ده برنامه پیش روز دا لسر جیانا دنگ بیجا امی اینا او بکن دار بخن انشالله امی پیک بینن به آلی خاریت دیجی انشالله گوداروان گلکی خوشت به جبوی هاتنا آمادن از و کس جبونا نفشی نو تایبتی جز ویا بجم نفشی نو پیشا روژا چانده نه پیشا روژا گلی منن کسی که بخوازه مرا تیکلی دیالوگ دانه داری من همیارا وکریه تشتی که از جه دزانم جه فیر بومه چانده دنگ بیجان چه حوجه بکه چه پروردهی دبه چه آوائی که هم بجن پیوندی دی به هوا بجن دیالوگا کی می ریا بجن تلفنی دبه مثلا ماتریالی هم بجن دیجیتالی دبه چه به برابه دریمش همیارا وکریه تنه بست خازن که مرا دیالوگ بیداین لطیف یهید گوتی خطی بابی از به رزداری سبری آگری مه سلام ریز لطیف راجی صاحب گلک سپاس ماموستا نظامتین باش پایدار خیرات سرچاوراتی حوالی منی اسکر سرچاوراتی گلک سپاس ماموستا براستگاوات بانگازی لجوانا کر yani ilk okuna yine tecid dikarı leme bigere ez be vastamışı ez dikarım em be hevracı büyür atike ve doğan bir juan atike tekli alikari der ki her trimci tu veza amademe ilk bu xazın kemasyon hebel ser klamalı ser çandel ser likunil her evi qadi gere insan evak ave insanı gibi ez juanım ez devin dengbej alikariya وان دکجی بانگامل جوانا هب تایبتی جوانا دنگ بیجی نافسال خواه بیجن چه گوتنه دبیجین جی ساعت آن خوش
لی گلکی که ماسی هنن جبونا کلاما پیف گوتن پر گرینگین یعنی اف کلامی هانه به قیمت زیرا هاتن چیکرن هر پیوه کی قیمت زیرانن گلکی دوان گداریت کم دبیجن yani peyva berovaji gotana berovaji dibêjin viya jî zirarekî pir mezin dide vê çandê yani banka min hemî kesa hene ku ji kerema xwe re bira kilama xirav nekin peyvan xirav nekin ev çanda hanê bi çandeke bi ked emekekî pir giranbiha hatiye avakirin ji wî re divê rêz vêgirtin tenê ez bêjim bira hema ji devê min bê gotin bê me bîstin bê me gudarî kirin na meriv gereke değer qîmet nirx bide vê çandê her gotinekî qîmetê zêran ev gotin peyva gereke kes mafê kesî tune xirab bike û ez dubare jî dibêjim çi bikeve semelê me ji me bê pirsîn ez amade me Sağ ol. Gelek spas mamoste persekî me bîra kir û bi rastî tecarî gotû şakir dahat mala me şakir ne dahat mala belê gele can te bi rû jî pêra tirniştiyê û axiriyê ne yani bi sihatan pevra zarok me pir piçûk bûm yani destê xwe li serê min geran got pir miktar kesekî mereqdarî goyê xwe dî dengbêjan dengbêjî tê bibî dengbêj dengê min zaroktî jî xweş û rastî li ber çoka wî rûniştime min jê re kilam gotiye ji min re hayîkî de min jî kilam gotiye yani saet te xweş te wê çayî biryara xwe dayî yani wê çayî bi zarokî bi bîr û baweriya te jî bi te hatî to te yani ez ji malbateke dengbêjî tê bavê min dengbêj bû yani kalkê min dengbêj bûye pîrka min diya bavê min kilam digot dengbêjî nedikir lê qasê dengbêjekî Evdalê Zeynikî dîtibû not 5 salî bû vefat kir Evdalê Zeynikî qîzmtiya xwe de Evdalê Zeynikî dîtibû Evdalê Zeynikî herema me navbera gundê me Cemalvêr de gundekî heye wana di nava hev da jiyane jiyana civakî da hevnas bûne jî bevî sedemê dikarim bêjim ez jî ji çandeke dengbêjî têm yani saeta te xweş mamoste marûf û mamoste Şakirê Kopê bi rastî hema bigire heftê sê carê merdîtî çê dikir odê da li ser çandê li ser hunerê li ser dengbêjiyê gelek kedê wan jî emegê wan jî heye ji wan re spas dikim Silav rêz kekê marûf û kek Şakir re silavê xwe dişînim lê me vira ez bar dikim min navê mamoste Mehmûd Bêgîktî ez bar dikim nû hat derfetê wî ji tune binivîsîne em silava ji bo wî jî dibêjin silav rêz bo kekê Mahmûd belê ji bo hatina te gelek spas mamoste heta bernamekî din min xêr xweşî da ez jî kê xweş bûm bi te re û mêvanên te re û her wisa hemî temaşevanan re hevdîtineke din ez bêjim bimînin xêr xweşiyê were we xêr silavet gelek spas hürmet dikim Demîr Salih serçaver hatî gelek godarê ezîz heta bernamekî din li ser jiyana Şakiro li ser jiyana Reso û em ê bi hev rabin heta vê saetê hûn bi me re bûn bi peyamê xwe bi gotinê xwe em gelek spas dikin ji bo hemiya jî heta bernamekî din bimînin xêr û xweşî da şev baş